Operacija zauzimanja Bahmuta trajala je 224 dana. Počela je 8. oktobra 2022. a vođa Wagner grupe pojavio se na snimku gde tvrdi da je Bahmut osvojen. Danas u podne u 12 sati Bahmut je u potpunosti zauzet, poslednja oblast, takozvana višespratnica Samoljot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izneo je demanti na konferenciji za novinare na samitu Grupe 7 u japanskom gradu Hirošima. Danas ukrajinske snage ispunjavaju veoma važan zadatak. Danas su u Bahmutu. Gde tačno, neću vam reći. Ali to znači da Bahmut danas nije osvojila Ruska federacija. Ne može biti drugo tumačenje. Rusija je saopštila da je zauzela razrušeni grad Bahmut nakon najduže i najkrvavije bitke u njenoj invaziji u punom obimu. Visoki ukrajinski general rekao je u nedelju da kijevske snage kontrolišu beznačajan deo istočnog grada Bahmuta, ali da će uporište biti dovoljno za ulazak u razoreni grad kada se situacija promeni. Zelenski uporedio uništavanje grada Bahmuta na istoku Ukrajine sa uništenjem Hirošime u Drugom svetskom ratu. Lideri najbogatijih svetskih demokratija rekli su na trodnevnom samitu G7 da neće odustati od podrške Ukrajini u upozorenju Putinu jer je tvrdio da je zauzeo grad Bahmut. Mesecima unazad pričamo o svim dešavanjima u vezi sa Bahmutom, pa evo nastavit ćemo i danas da probamo da razložimo tu situaciju i da probamo da dođemo do istine šta se dešava u Bahmutu. Moji gosti ovoga jutra su Srbao Filipović, politički analitičar. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u redakciju. Dobro jutro, hvala na pozivu, pozdravamo i vašim gledalcima. I također tu je Aleksandar Šešelj, zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u redakciju. Činjenica je da mesecima unazad pričamo o Bahmutu i čini mi se da svaki naš razgovor ovde u redakciji smo počinjali upravo sa tim pitanjem šta se u ovom trenutku dešava u Bahmutu. Sada, budući da smo videli taj snimak koji je objavio vođa grupe Wagner, da je sada Bahmut osvojen, kako vi u ovom trenutku vidite prvo takve vesti, a drugo i samu situaciju u Bahmutu uz ove negacije koje imamo od Zelenskog u vezi sa tim da li je Bahmut osvojen ili nije? To što ste pročitali zaista nije tačno da je Bahmut osvojen. Bahmut je oslobođen. I Bahmut konačno se naziva opet kao što se nazivao u vreme Sovjetskog saveza Artjomovsk. Dakle, to je svakako istinito. Što se tiče ovoga što Zelenski govori, znate, kada pogledate šta se dešavalo i pre godinu dana, oni su pričali da se Azov bataljon iz Mariupolja evakuisao kada su oni zarobljeni i kada su bili u ruskom zarobljeništvu. Oni su izvršili evakuaciju iz Azovstalja, onog utvrđenja ispod zemlje koje je postojalo u onoj bivšoj fabrici u Mariupolju, tako da je to propagandna i teško je očekivati od režima koji se bavi isključivo propagandnim taktikama i tehnikama da se nešto prizna i da se zaista nešto otvoreno kaže, pogotovo što ne postoji racionalno objašnjenje zašto je ovo u Bahmutu toliko dugo trajalo i sve ovo što su od Bahmuta predstavljali, odnosno od Artjomovska. Oni su predstavljali to je naše uporište, to je naš zid, to je naša brana. Mi držimo Ruse da ne bi došli oni u Nemačku, u Francusku, da ne bi osvojili ceo svet. Evo, to je poslednja međa, to je novi Termopil. Što se tiče te bitke, ona je svakako sa razlogom toliko dobila publiciteta, imajući u vidu da se radi svakako o najvećoj bitci u 21. veku, a možda čak i od kraja Drugog svjetskog rata. Ukrajinci su izgubili više od 100.000 vojnika i stranih plaćenika u jednom mestu koje je malo veće i geografski i po broju stanovnika od Kikinde. Dakle, pričamo o takvom gradu. To je za Ukrajinu zaista jedna mala varoš. A zašto je onda za Rusiju bio toliko dugo neosvojiv? Pa zato što su Ukrajinci neracionalno koncentrisali sve svoje snage na to mesto, misleći da će napraviti od toga baš nešto u tom propagandnom smislu što bi im poslužilo za nekakve obračune u budućnosti opet na propagandnom nivou, iako ne postoji racionalno objašnjenje za to. Njima je bilo mnogo važnije da se zaštite, na primjer, u Slavjansku, Kramatorsku i Konstantinovici, koja je jedna aglomeracija koja ima više od 400.000 stanovnika i teško je sada zamisliti da bi Ukrajina mogla da pruža isto ovoliki otpor u nekim većim mestima. Dakle, to je sad teško zamisliti da će se napraviti još jedan Bahmut ili još jedna Avdejevka sada u nekoj bliskoj budućnosti. Svakako je to bilo neracionalno i ono što je značilo i što sada Zelenski radi, s ovim Bahmut nije pao, imamo mi tamo ne znam šta,
To je upravo da bi se opravdao i u okviru ukrajinskog javnog mnjenja, ali i u okviru zapadnog javnog mnjenja, kako bi mogao opet da računa na finansijsku i na vojnu pomoć sa zapada, da im kaže evo opravdanje. Ovdje mi i dalje držimo uz velike gubitke to mesto, iako to je zaista neistinito. Ono što je također Prigožin pokazao na tom snimku i što je Wagner objavio, jeste i ta grupa, odnosno svi ti bataljoni koji su uništeni tamo stranih plaćenika, francuski, gruzijski, beloruski, holandski i tako dalje. Dakle, tu je bilo nekih formacija koji su bile iz inostranstva sa celog sveta, baš u tom mestu. I također, ono što smo mogli tu da čujemo jeste da šta se to dogodilo sa najelitnijim ukrajinskim jedinicama. Azov bataljon, Ajder bataljon i svi ti drugi neonacistički bataljoni koji su tamo bili koncentrisani, sada oni više ne postoje. I ono što je izazvalo veliki bes i ogorčenje u okviru ostatka Ukrajine jeste ta prisilna mobilizacija, gde su ljude slali sa ulice, iz kola, ih izvade, pošalju ih, obuku im uniformu, pošalju ih na to mesto, a onda vidimo snimke kako tamo ima ljudi koji imaju više od 70 godina ili dece od po 12-13 godina koji tamo ratuju u okviru ukrajinske vojske i zato je baš dobio taj naziv mašina za mlevenje mesa. Ali ostaće zapamćeno da je Bahmut bio grobnica za ukrajinsku vojsku. Šta vi kažete, gospodine Filipoviću, kada pričamo o Bahmutu svih ovih meseci unazad, da li vam je jasna situacija i da li vam je jasno zbog čega su obe strane toliko potrošile i energije i oružja, pa na kraju i veliki broj izgubljenih života upravo u Bahmutu, za koji, evo sada, kako kaže gospodin Šešelj, je kao veličine Kikinde? Pa evo da se nadovežem na ovo što uvaženi sagovornik reče. Verujem da je, da kaže, Aca Šešelj jutros neispavan jer je stigao upravo iz Bahmuta, pa zna, video je tamo da su Rusi osvojili Bahmut i dobro je da imamo one koji su baš bili direktno na terenu, pa vladaju tako informacijama šta se dešava i koja je potpunu kontrolu nad ovim gradom zauzeo. I ono što je također dobro, a govorio sam to i vašim emisijama, prethodnim drugim televizijama, da kad vidimo vraćanje na priču SSSR-a i kako se neki gradovi u to vreme zvali, to je zapravo u suštine u tome. Obnova SSSR-a, obnova tog uticaja nekadašnjeg koji je imala Sovjetska Rusija, dakle, ko što se i govorilo, okupacija istočne Evrope, pa zašto da ne preuzeti potpuni uticaj u celoj Evropi od Sjedinjenih Američkih Država, recimo, i verujem da bi se tome gospodin Šešelj silno radovao. Ali, znate šta, imate realnost i imate iluzije. To su sad dva pola u životu. Ja sam više nekako za realnu politiku, da se ne zaluđujemo, pa nemojte da prekidate, niste ni gospodina Šešelja prekidali. Verujem da možda imate simpatije neke prema toj politici, ali to je sve u redu. To je sve u redu. Što se vi ograđujete, čekajte. To je sve, pa evo vidite kako, dobro, ali odnos pokazuje. Dakle, imamo činjenice. Rečeno je da Zapad pomaže Ukrajinu, to je činjenica, da pomaže sa naoružanjem, pomaže sa municijom, ali da će to sve u jednom momentu da stane kad padne Bahmut. Vidimo da su napravljeni dogovori, recimo vezano za F-16 avione, oko obuke ukrajinskih pilota i tako dalje. Tako da nije sve to baš onako kako kolega Šešelj predstavlja. Postoji i neka druga istina sa druge strane o kojoj se govori. Pa postoji, evo recimo, moja istina. Ja nisam bio u Ukrajini, verujem da ste vi bili do sinoći, da ste upravo sad stigli. Ja sam uveren u to da raspolažete najsvežijim informacijama sa terena, da su vam direktno Vladimir Putin i ovi ostali okupatori Istočne Ukrajine javili šta se tamo dešava. Verujem da raspolažete tim informacijama, ali ja verujem da još uvek Bahmut nije potpuno pao. Definitivno veći deo grada kontroliše ruska vojska. Sad, u kojoj meri, to je drugo pitanje. Povlačenje Vagnerovaca možete tumačiti na taj način da oni imaju već dogovorene svoje poslove na nekim drugim regionima, nekim drugim zemljama širom sveta i potrebno je bilo, pošto moraju te ugovore da ispune, da predstave kako su osvojili u celini Bahmut i sad se oni povlače, pa će to ruska vojska dođe u tom periodu te tranzicije njihove doći da zauzme njihove položaje, s tim što to ne može tako brzo da se odvija i očekujem da će onda ukrajinska armija upravo te položaje polako i zauzimati. Dakle, govori se i o ukrajinskoj kontraofanzivi, da ona nikada neće da krene, a vidimo da se gomila naoružanje, da vojna pomoć i finansijska pomoć stiže
u Ukrajinu. Dakle, to su činjenice. Činjenice govore u tim milijardama, govore u leopardima koji su rekli da nikad neće doći, da su to kante i tako dalje. Pa ne vidimo onda kako se sa svim tim kantama i sa svim tim zastarelim naoružanjem Ukrajina tako snažno brani od agresora. Jer u ovoj situaciji je Ruska federacija, nažalost, moram tako da kažem, agresor u Ukrajini. Okupirala je deo jedne samostalne suverene zemlje. Kao što su to nama radili 90. godina neki drugi, danas Ruska federacija to isto, po istom maršinu, istom principu radi u susednoj zemlji, u Ukrajini. Dakle, moramo da budemo sa jednakim aršinima za sve. Ne dvostruki aršini, pa u našem slučaju nam se nešto ne dopada, ali u drugom nam se sviđa. Zbog simpatija prema Ruskoj federaciji. Ja imam simpatije prema ruskom narodu. Ne simpatije, nego volim ruski narod i rusku kulturu, ali ne mogu da volim to što jedan režim u Kremlju, režim Vladimira Putina u ovom momentu radi. To je na kraju krajeva i zvanična politika države Srbije koja je Ujedinjenim nacijama pozvala, zajedno sa ogromnim delom, većinom sveta praktično, pozvala da se ruske okupacione snage povuku iz Ukrajine i da onda sednu jedni i drugi i da pregovaraju o tome kako da se reši ta kriza koja definitivno već duže vreme traje. Dakle, nemojte da zaluđujemo narod, da pričamo priče. Sad mi znamo šta se tamo dešava, mi sedimo na obroncima Bahmuta i znamo tu dalje koje veličine, koliko su metara prošli jedni, koliko su prošli drugi. Možemo samo da slušamo analize, da pratimo vesti s jedne i s druge strane, a ne da se bavimo nagađanjima. Dobro, ali evo sad, ajde da se zadržimo još malo oko te priče sa Bahmutom i zapravo oko Wagner grupe. Zato što dosta se pričalo u prethodnom periodu oko samog uticaja Wagner grupe i samog uticaja Prigožina u prethodnih nekoliko meseci. Da li mislite da je bitka u Bahmutu zapravo na neki način uticala na položaj Wagner grupe u Rusiji? Jer postoje neki analitičari, i evo to danas imamo i u današnjem izdanju Kurira, koji kažu da je Wagner postao važan politički faktor. Ne, to je potpuno, to je ordinarna glupost da je Wagner politički faktor i toj grupi se daje mnogo više publiciteta nego što zaslužuje. Svakako su oni veoma zaslužni za oslobođenje Artjomovska, međutim oni nemaju ni političke ambicije. I znate, kada se govori to plaćenici, gubi se uopšte, odnosno izvlači se cela stvar iz konteksta, jer nisu to plaćenici u smislu onoga kako su se nekad plaćeničke vojske formirale u srednjem veku i slično, već jednostavno mi živimo u jedno moderno vreme, u vreme kapitalizma koji ima tu tendenciju da prodire u sve pore društvenog života, pa tako i u vojnu sferu, i to je što su se plaćeničke armije, odnosno privatne vojne kompanije pojavile, to je stvar Sjedinjenih Američkih Država i oni su u jednom momentu u Afganistanu imali više vojnika koji su bili pripadnici takozvane Blackwater privatne vojne kompanije nego što je bilo zvanične američke vojske u Afganistanu. Dobro, to ne znači da Wagnerovci nisu plaćeni. I ja neću da kažem, ja neću da kažem, pa znate, to znači kada bi sad Zelenski platio više da bi oni ratovali na strani Zelenskog, ili tako? Kada govorimo s tim plaćeničkom. Pa mislim, to je stvarno glupost jedna. Ja shvatam da je gospodin Filipović... Zemlja se brani srcem, ne brani se parama. Ja shvatam da gospodin Filipović je ljubitelj američke okupacije i onoga što oni plasiraju ovde kao informaciju koja je zvanična. Ja sam ljubitelj slobode. Vi ste najviše doprinili vaša politika upravo tom prisustvu američkom u regionu ovde. Tako je. Da nije bilo te takve vaše politike, nikada oni ne bi u ovoj meri došli u regionu. Vaš bivši predsjednik stranke je to također utvrdio. Sadašnji predsjednik Srbije. Pa vi ste najbolji utvrdili koji 99. i svuda gde ste vi vodili politiku Srba nema. Ako možemo se vratimo na rusku. Tako je. Dakle, Wagner grupa nisu plaćenički. Ova istina se čuje. Čekajte, molim vas, ja razumijem da ste sledbenik onoga što govori na Čanak, Franjo Tuđman i ostalo, ali čekajte da ja nešto kažem. Daleko bilo. U svakom slučaju, dakle, to je loš način posmatranja tih stvari, zato što je to netačno, jer oni nisu klasični plaćenici. Postoji privatna vojna kompanija. Jednostavno, to je stvar 21. veka kako stvari funkcionišu. Kada govorimo o tim stvarima, kako mi to znamo? Pa, postoji nešto što se u moderno vreme utvrđuje i tim satelitskim snimcima, gde se jednostavno jasno vidi kretanje svake vojske i promjena položaja i to je nešto što je pouzdano. I ako možemo da slušamo sve ono što se govori iz Kijeva i shvatamo to kao nešto što je zvanično i što je tačno, onda bi mi očekivali da će oni zaista, i pošto prodaju karte za Krim, vozne i avionske, da će da krenu letovi za Krim iz Kijeva 30. juna kada Krim bude oslobođen. To se danas dešava u Kijevu. Dakle, oni prodaju vozne karte za jun putovanje vozom iz Kijeva na Krim. Važno da rusko oružje stizalo u Hrvatsku 90. godina avionima i vozovima. Ja neću da podcenjujem, sačekajte,
Molim vas. Dakle, ja neću da kažem da zapadno oružje, da je to nešto što je loše, što će biti uništeno, što je nešto, ne znam, druga liga u odnosu na Rusko. Svakako te stvari ne treba podcenjivati i ne mislim da će posle Bahmuta da sve ovo stane. Ovo u Ukrajini što se događa, eskalacija krize iz 2014. godine će stati onda kada više ne bude bilo volje u okviru Ukrajine da se gine za američke interese. O tome se radi. To je najviša stvar. Dakle, oni danas pokazuju jedan entuzijazam da se pogine za američki nacionalni interes, a to je obuzdavanje Rusije i uništenje Rusije kao važnog spoljnopolitičkog činioca, to je činjenica. I dok god to postoji, bitka će da traje, odnosno borba će tu da traje. Kada pogledamo jednu drugu stvar također, vi danas imate više poginulih ukrajinskih vojnika za američke interese nego što je poginulo Amerikanaca od kraja Drugog svjetskog rata. Od Koreje, Vijetnama, Iraka, Afganistana i svih drugih mesta na kojim su ratovali Amerikanci. Više Ukrajinaca poginulo samo u ovih godinu dana nego u svim tim vojnim sukobima koji su trajali po 10 i više godina. Dakle, o tome se radi. I to je ono što je američka velika pobjeda u svemu ovome. Ukrajinska vojska ratuje da oslobodi svoje teritorije od okupatora. Dakle, američka velika pobjeda u svemu ovome je što je izazvala veliki bratoubilački rat. Dakle, u okviru ruskog sveta, u okviru ruskog nacionalnog tkiva, jednostavno između slovenskog i pravoslavnog bratskog naroda se dešava ovaj sukob koji je inspirisala Amerika trovanjem Ukrajinaca tim neonacizmom i zbog toga se sve ovo dešava. I Rusija, ovo što radi u Ukrajini, jeste sprečavanje svega onoga što je imao srpski narod kao svoje iskustvo, neposredno baš zbog tih Amerikanaca, a to je etničko čišćenje. Jer kada kaže Angela Merkel da su sporazumi namerno ignorisani i nisu implementirani, govorimo o Minsku 1 i Minsku 2, i da se kupilo vreme da se obučava ukrajinska vojska kako bi se pitanje Donbasa rešilo po hrvatskom modelu, što podrazumeva Oluju, što podrazumeva etničko čišćenje. Imali smo hrvatski model u kome su Rusi snabdevali oružje. Tako da je to pravi povod i pravi razlog zbog čega se sve ovo dešava. Dobro, i to je ono što se govori od samog početka sukoba s jedne strane. Šta da kažete? Izvolite, odgovorite, ajde, pa ćemo nastaviti dalje razgovor. Ja neko pravo da govorim i da mislim. Pa govorili ste i paralelno sa gospodinom Šešeljem. Ili samo ovi što zastupaju obnovu Sovjetskog saveza, podizanje mrtvih Staljina, drago mi što ste mi dali valjda nekoliko sekundi da odgovorim na miru. Znamo činjenicu tu koju hoće da negira gospodin Šešelj, evo ih smeška se, znači istina je. Ne, smešno mi je vaš nastup. Meni je drago što je vama smešno. To znači da vas uveseljavam. Ja to svakako komično i shvatam što govorite. Je isto vas, meni je toliko simpatično kada vas vidim, ali nažalost vi ste predstavnici tragedije, srpske i tragične politike ovog regiona. A vi ste predstavnici budućnosti. Ja sam predstavnik, bar onog dela dok sam bio aktivni političar, bar onog dela gde je Srbija najviše napredovala. Ali Srbija nije tema ovog razgovora. Srbija je uvek meni tema i uvek mi je važnije od bilo čega drugog. Ali smo vas pozvali zbog rusko-ukrajinskog sukoba, pa ako možemo da se vratimo na tu temu. Super, ali moramo da se prokomentariše upravo kroz rusko-ukrajinski sukob ovo što govori gospodin Šešelj i da mene vezuje za Tuđmana i tako dalje. Dakle, oni koji... Vaša argumentacija vas vezuje za Tuđmana. Možete vi pričati šta god hoćete. To što galamite i to što ste to naučili, to što ste to tako naučili, to je druga stvar. To je stvar vaspitanja. Pa možda govorite vi iz vaše ugla normalno. Ali, da vam kažem, dakle, Rusi su 90. godina naoružavali Hrvate. Netačno. Naoružavali Hrvate. To su činjenice. To nije tačno. To govore svi podaci, to govore svi. Koji podaci? A uzmite, informišite se. Vi ste poznati kao Srpska radikalna stranka da se uvijek dobro informišete. Koji podaci? Govore podaci, nemojte sa to bre, ta politika... Koji podaci? Ja vam kažem, informišite se, pa ćete da saznate, imate sve podatke, pitajte... Gde? Imate sve, gospodine, od 91. godine oni su... A gde da može to da se nađe? Oni, zahvaljujući generalima JNA, u želji da se obnovi utjecaj SSSR-a i da oni dođu na ove prostore i da nas oslobađaju, kako su oslobađali Češku, Poljsku i tako dalje. Možete govoriti u glas kog god hoćete. Samo mi kažete ko je objavio, da vidim te podatke. Ne možete da dekoncentrišete džabe, vam sve to. Ne pokušavam, verujte. Smo pripremili za emisiju. Verujte, ne pokušavam. Samo me zanima gde ste to našli. Morate bolje da se pripremite. To što galamite i to što ste nekulturni, to ja shvatam kao deo vašeg političkog programa. Gde je to objavljeno? Kao deo vašeg političkog programa, ali džabe sve to. Šta hoćete da kažete? Hoću da kažem sljedeću stvar. Možemo da napravimo paralelu između, recimo, Rusije, onoga što on radi, kako pravda agresiju i okupaciju istočnih delova Ukrajine, su ono što radila nacistička Nemačka 30. godine, kada je pravdala okupaciju, recimo, Češke i Poljske.
gde su govorili da je njihova nacionalna manjina ugrožena i svi mogući predlozi koji su im davani za neko mirovno rešenje, da se urede ti odnosi između Nemaca, Čeha i Poljaka, oni su onako bacali to u stranu zato što su hteli zapravo okupaciju i otimačinu teritoriju od tih država, odnosno širenje tadašnjeg rajha na sve druge zemlje u Evropi. Tako danas pokušavaju to isto da urade Rusi. S tim što postoji taj NATO s druge strane koji im je, da kažemo, u ovoj situaciji neka protivteža, gde, zahvaljujući njemu, nije moguće uspostaviti ponovo uticaj SSSR-a u istočnoj Evropi i SSSR ne može kao jedan Frankenstein Evrope iz 40. godina, pa i za sam sebe, da vam kažem, je ta Sovjetska Rusija samo za sebe bila zlo. Jer je 20 miliona Rusa pobijeno od strane upravo tog Staljina, čiju politiku veličaju gospodin Šešelj i čiju politiku njemu slični veličaju, žele da povrate uticaj takve politike u Srbiji, u ovom regionu i tako dalje u Evropi. I da zazovu neku novu, ne daj Bože, nesreću. Sreće, pa imamo vas da nam sprečite. Dakle, pa ako ćemo i o tome da govorimo, o tome možemo da pričamo i o investicijama i životu ovde i tako koji ne uporedivi. To nije tema. Za vreme, uvek je tema standard građana Srbije. Zaista nije. Dakle, došli smo ovde da razgovaramo o rusko-ukrajinskom sukobu i onome što imamo od informacija. Vi ste prihvatili malte neka apsolutna istinu, to što je rekao gospodin Šešelj, nije pao Bahmut. Nisam. Meni se tako čini nekako. Pa dobro, to je vaš utisak, ali ne možete to plasirati kao činjenicu. To je vaš utisak. Dakle, ja sam pustila njega da kaže svoje i vi kažete svoju kontratezu. Dakle, neka gledalci utvrde šta je tačno. Da jedan deo javnosti kod nas, sve što se dogodi protiv Ukrajinaca u ovom ratu je super, da je to sjajno, da je to neki ruski Disneyland, jedan fantastičan ruski svet koji će da oslobodi okupiranu Evropu od strašne američke čizme. A onda se pitam koje brendove na sebi nosi gospodin Šešelj, da nosi rusku košulju, da nosi ruske farmerke. Ovo je kineska košulja. Odlično, baš mi je drago. Ja volim Kinezi i kinesku kulturu i to je sve super, svaka vam čast. Ne znam za ove druge delove i ne znam koja kola vozite, da li kineska ili vozite nekih zapadnih kompanija. Dakle, ono što je bitno, da zadržimo principijelan stav. Međunarodno pravo se krši u ovom slučaju u Ukrajini agresijom Ruske federacije na teritoriju nezavisne i samostalne zemlje. Baš onako kako su regularne snage vojske, recimo Albanije 90. godina činile na prostoru Kosova i Metohije, pa recimo NATO snage bombardujući Srbiju 99. godine. Dobro, ali pošto ovo sasvim sigurno nije način da se ovaj problem reši. Dakle, ako nije način da Rusija napadne Ukrajinu rešenje, šta bi bilo rešenje ovog problema? Rešenje jeste to da se ruska vojska koja je, pa i ta plaćenička i ova druga, da se povuku sa teritorija ukrajinske države, da se sedne za to i se razgovara o statusu, o položaju, ako imaju neke primjedbe na položaj ruske zajednice u Ukrajini. A zašto to nije urađeno prethodnih 10 godina? Nije rešenje ubijanje ukrajinske dece, pa zato što nemate s druge strane ljude koji zaista to hoće. Nego hoćete sa strane Ruske federacije da Ukrajincima zabranite i članstvo u Europskoj uniji i članstvo u NATO-u i tako da. Znači, vi ne možete da jednoj samostalnoj suverenoj zemlji, ako ona to jeste, a Ukrajina to jeste, međunarodno je priznata zemlja, da je zabranite gde će i kako ona kuda da se kreće. Dakle, Ukrajinci nisu ušli na teritoriju Ruske federacije, Ruska federacija izvršila agresiju na Ukrajinu. Tu oko toga su jedinacije izjasnile. Dakle, jedino ako ste protiv Ujedinjenih nacija, Srbija treba da napusti. Nisu do sada ušle na teritoriju, na rusku teritoriju, a da li je to sada upitno u nekom narednom periodu ako ponovo potegnemo to pitanje aviona F-16, navodi se iz Vašingtona da neće se koristiti na ruskoj teritoriji, to je gotovo kao nekakvo obećanje, ali se sve više priča o tim borbenim avionima koji bi trebalo da stignu u Ukrajinu na zahtev Zelenskog. Da li mislite da to vodi u nekakvu dalju eskalaciju sukoba i da li će se to onda možda i koristiti na ruskoj? Ja nisam siguran da će do toga doći, pošto... Da uopšte dostave tih aviona? Da, zato što mislim da bi isporuka tih aviona bila ista kao rashodovanje tih aviona. I zašto bi to neko sebi priredio? To su avioni koji koštaju više stotina miliona dolara. Što bi to neko radio za nešto što je relativno izgubljen cilj? Tako da nisam siguran da će do toga doći. A što se tiče argumentacije gospodina Filipovića, to ko šta nosi, ko šta vozi, kako se oblačite i ide. Pa ja pokušam da razgovaram, ja sam došao da razgovaram. Nisam došao da diktate ovde čitam ili referate. U svakom slučaju, znate, kad bi postavili pitanje u vašem stanu, jesi vi grejete na američki gas, na nemački gas, kako se vaš stan greje? Na struju. Tako da kada na te banalizacije se svodi razgovor, šta svi oblačite, gde šta imate, šta gledate, to su gluposti. Politički je ipak orijentacije su ipak neke mnogo važnije stvari i ne podrazumevaju isključivanje nekih drugih stvari u svakodnevnom životu. Tako da mislim da time ne treba
da se bavimo. Što se tiče paralele sa nacističkim režimom Adolfa Hitlera i Rusije Vladimira Putina, to su također notorne gluposti. Vi imate danas ukrajinsku zastavu sa kukastim krstom koji je istaknuta u Kijevu. To ne postoji. Kukasti krst. Molim vas, pogledajte Azov bataljon, pogledajte spomenike Stepanu Banderi. To vam je isto kao spomenik. I ekstremisti imate sa svih strana, u cijelom svetu. Jeste, ali nemate ih negovane od strane zvanične države. Dakle, spomenike Stepane Banderi. Vi imate nekad mesta u Ukrajini koja su se zvala Iljanovsk po Vladimiru Iljiču Lenjinu, koji je osnivač Ukrajine. Ukrajina nije postojala do Lenjina. Nekad su se zvala Iljanovsk, sad se zovu Banderovsk. Banderovsk. Dakle, to je pravi pokazatelj tog nacističkog sentimenta koji se gaji u Ukrajini, koji je doživeo svoju reformu, renesansu u Ukrajini, koji je krenuo opet da se obračunava sa svim onim Rusima koji su autohtoni stanovnici Ukrajine. Nekad je bio zvanični jezik u Ukrajini ruski, maternji jezik Vladimira Zelenskog je ruski. Dobro, nekada, ali da li 2023. to mora biti? Ja ne kažem da je to bilo pre 200 godina, to je bilo pre 5 godina. Dakle, nemojte da mislite da je to sad neki period, ne znam kakav. To je bilo i posle Majdana. I posle Majdana. Tako da su to gluposti i ja mislim da neko ko ima na umu najbolje interese Srbije, ono što je najbolje za Srbiju, ne može da podržava ništa što može da dođe danas iz Ukrajine, imajući u vidu da je Ukrajina jedna od zemalja koja ne poštuje Srbiju i ne poštuje teritorijalni integritet Srbije. Ukrajina je nedavno nije podržala teritorijalni integritet Srbije. Ukrajina nije priznala nezavisnost Kosova. Dakle, nemojte da lažete narod. Na glasanju za Savet Evrope, Ukrajina nije podržala teritorijalni integritet Srbije. To je rekao predsjednik Srbije. Vidite, predsjednik Srbije je to rekao. Ako laže Vučić, lažem i ja. Ne, Vučić ne laže. Lažete vi. Jer Ukrajina nije priznala nezavisnost Kosova. Pa nije ni Rusija. Ali Ukrajina ne poštuje teritorijalni integritet Srbije. Na glasanju Savetu Evrope nije podržala Srbiju. Napravila paralelu između Ukrajine i Kosova. Potpredsjednik Ukrajinskog parlamenta, potpredsjednik Vrhovne rade, 2 puta je bio u Prištini i u Prištini je pozivao da Ukrajina prizna nezavisnost Kosova i poredio je Vučića sa Putinom, a Kurtija sa Zelenskim. Govorio je o srpskim zločinima na Kosovu i Metohiji. Vladimir Kličko, koji je gradonačelnik Kijeva, je više puta govorio i uključivao se i za neke prištinske medije i poredio ovo što rade Ukrajinci sa borbom koju je sprovodila takozvana OVK, teroristička organizacija za oslobođenje takozvano Kosova. Oni su te paralele pravili. I mi ne možemo da govorimo o prijateljskim odnosima sa režimom koji sprovodi i koji veze zasniva sa separatistima i teroristima iz Prištine. Dakle, o tome se radi. Ko misli dobro Srbiji, ne može da misli dobro Ukrajini. I meni se mnogo dopada vaš nastup današnji. Nisam imao prilike da vas gledam u posljednje vreme i mislim da će zaista doći do jedne organizacije i artikulacije tih političkih ideja koje vi danas govorite, pogotovo kad je Zorana Mihajlović napustila Srpsku naprednu stranku. Mislim da će i Srbislav Filipović i Zorana Mihajlović obnoviti konačno G17+. No, dobro, da se ne vraćamo toliko. Opet G17+. SSSR-a otišli smo predaleko u istoriju. Ajde da se vratimo na današnji dan i na, evo, summit G7 koji se održava dok mi razgovaramo i prethodnih dana. Dakle, čuli smo odgovor iz Moskve na učešće Zelenskog. Oni kažu da je summit G7 postalo propagandna predstava. Kako vi vidite značaj svih ovih zapravo diplomatskih sastanaka koji se održavaju u prethodnom nivou? Je li ima to neku svrhu danas? Da li neko zaista imate utisak da pokušava da reši ovaj sukob na diplomatskom nivou? Eto, sastanak grupe G7, 7 najuticajnijih zemalja na svetu. Da li mislite da ima tu moć u ovom trenutku da ovo reši? Pa ne verujem da ima tu moć da ovaj sukob reši. To je predaleko otišlo, pa polako, što ste uzbuđeni. Samo imam pod pitanje, izvinite, ako vodim razgovor na način koji vam ne odgovara. Verujem, pa odgovaram, ja volim kad mi upadaju u reč. To me nekako motiviše. Također to isto radite. Divno. I nastavit ću. Dakle, sve ono što se danas događa u svetu i ti pozivi na mir i na pregovore, ne vidim nigde da su konkretni zaista i da postoji objektivna volja sa svih strana se u ovom momentu uspostavi mir. Zbog čega? Neko kad uđe u vaše dvorište, u vašu avliju i počne da poteruje vašu porodicu odatle, vi sad sa njim trebate pregovarati. Ne znam o čemu da pregovarate.
kako da pregovarate sa njim? Šta da mu kažete? Evo, izvini, molim te što si me napao, izvini, molim te što si mi ubio nekoliko mojih članova porodice, evo ja ću da ti oprostim što si me tukao. To kao iz balkanskog špijuna kad kaže Đure će ti oprostiti što te tukao, pa ćemo se vratiti, Danica će skuva kafu, ti ćeš malo da budeš na robiji i da okaješ svoje grehe. To je upravo ovo što imamo sada oko Ukrajine i Rusije. Taj rat može da prestane onda kada se okupator povuče sa teritorije koju je zauzeo. Dakle, to je principijelan stav. Ja mogu da razgovaram s onim kom je ušao u moju avliju onog momenta kada on iz nje izađe. Pa da vidimo zašto je ušao, šta je to njega navelo, nagnalo da to uradi. Možda sam ja nečim doprinio, pa da onda ispravim neke svoje greške, možda nisam, pa da taj agresor onda bude kažnjen za to što je uradio. Dakle, neko mora da odgovara za sve te silne ljude, za stotine dece koji su izgubili svoje živote, svoju budućnost, pravo da žive, da se raduju, da se smeju, da uče, da idu u školu, da stvaraju drugu decu, druge porodice. Dakle, neko mora da odgovara za taj zločin. I ja se slažem da je to sukob između dva praktično bratska naroda, između naroda koji imaju slične jezike, koji u jednom delu svoje istorije imaju zajedničku istoriju. To je nešto što je tragično. Kao što je i rat 90. godina na području bivše Jugoslavije tragedija svih naroda ovde, ne samo srpskog, hrvatskog ili drugih. Mi smo ispali najveća žrtva u njemu, zločina i tako dalje. U ovom slučaju najveća žrtva zločina su Ukrajinci. I treba biti potpuno tu iskreni, ne treba lagati ljude i pričati ovde opet delu javnosti, znate koliko je civilnih žrtava u Ukrajini? Podilaziti, dakle, onim ljudima koji, nažalost, 80% našeg stanovništva je, da kažemo, proruski raspoloženo, što nije loše voleti Rusiju, kao zemlju, ali je loše da oni političari i oni analitičari koji koriste to raspoloženje u javnom mnjenju, tu ljubav prema Rusiji koju ima srpski narod, da bi pravdali zločine u jednoj samostalnoj suverenoj zemlji. Dakle, vi imate ljude koji su 90. godina u Srbiji, da li kroz analitiku, da li kroz politiku, gubili sve ratove, vodili Srbe iz tragedije u tragediju, doveli zemlju do katastrofe, maltene kataklizme i gotovo do nestanka. Dakle, taj zločinački režim tada koji je bio ovde, zajedno sa zločinačkim režimima Tuđmana, Izetbegovića i ostalih, je doprineo toj nesreći ovog našeg nesrećnog regiona Zapadnog Balkana. Takvu sliku imate danas u Ukrajini, gde jedan agresor napada svoju susednu zemlju, deportuje decu odatle i o tome se govori, a o tome to neće da osude srpski radikali, dakle njima to nije važno. Važno je da izgine što više Ukrajinaca, jer je laž, apsolutna laž da Ukrajinci ginu za interese Amerikanaca. Kao što bi laž bila da su Srbi ginuli za interese nekih drugih, Srbi su ginuli za svoju slobodu, ginuli su za svoje Kosovo i Metohiju, za svoje svetinje, i Srbi nikada ne treba da priznaju nezavisnost Kosova, niti da u tom pravcu se uopšte razmišlja. Kao što ne mogu da priznaju nezavisnost Krima, odnosno odcepljenje Krima Ukrajinci. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor i analizu.